Tu máme náš altánek a bunker. Ideme naspahovať ten igelit? No aj si na strechu musíme natiahnuť igelit. Máme taký stôl, lavicu. Kedy bude tá klobáska? Neviem. Semka rúbeme takto drevo. Bože, ti to nehorí, ukáž. Rýchlo to späť. Tuto je taký bunker, to je taký starý, rozbitý už. Tu sa ide donútra. Toto tu vypadá. Čau. Starosta chleba vynie zvenku. Starosta.